clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule voin hi march ni som pakhat sang ni som ni le pan hi zirtop ni ania Russia and Ukraine arun na ni som panga na anita nimin tlai dar nga vel khan Russia chuan Mariupol khopuya naw nei na hospital chu an boma thi om thuan soilova liam som pasari ero anom ti ani raipur then khatero chu thin hiang hnuang le naw sen then khat chu building chimkara tangin lak chua ania hetianga maternity hospital bay ani tamai hi UN Secretary General Antonio Guterres British PM Boris Johnson White House thupuang tu Jen Psaki Pope Iowa thupuang tu Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin Tibaka Amnesty International UN Human Rights Commission International Red Cross Society le Ukraine President Zelensky te chuan demna thu soin nunaw pui soilo chen na be na le tharum tho na ti top turin Russia chu an phut ti khovel siata an puang ngalani Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Russia sipai ten maternity hospital an be lo thu na satakin an ron phanghalani AP News chuan he hospital building a naw nei na room maternity ward chu masala ka ania wangin nurai porte po thi hnuang in lak chu an ni atia Mariupol City Council chuan Telegrama naw nei na hospital chu ka ngei ani zia video le thalak an ron tar lang bok UN Human Rights chuan hetianga meichele naw pangte omna hospital bei ani tamai chu hria thiam harsa an ti thule an ngai venin an chui chian an tum thuan puang ani Amnesty International Paul Point Indona thil sual ti na om theani tin an chui don tian puang bok Ukraine President Zelensky chuan nizan re tolama khovel siata thu soiron nei lein weis ram te chu Ukraine ram borua ka Russia ta na thlona reng reng thlovel phallo na dan no fly zone puang turin angenin aphu thar le ani US le NATO ram te chu no fly zone puan chu direct taka Russia do turam halak na tin Ukraine ram thil phut hi an no sak thin ani Zelensky chuan naw pangte chu in chimkara tangin lak chu an nia hetianga tual thana le tharum thona hi ti to wat turani engtiare nge khovelin alo thlir lem mai don le Russian Federation chuan naw nei na hmun te chu an hlau tamayam ni enga nge an ti chiat tak mai hello liama in thamang tumna hi om love tin we shram te chu Ukraine van borua khar mia turin angen le chiam bokani Children's Fund UNICEF chuan February ni somni le palia tanga Russia in Ukraine arun hnuwa naw pang somthum le pasari chuang thin liam somnga anom to atia Ukraine chuan naw pang somruk don thi to in asoi ve thung UNICEF Executive Director Catherine Russell chuan indo hnuwa naw pang noi ni ten anin le lo an tlan chia san to ti soin maternity hospital bom ni tamai chu adem hle Mariupol khopuya hian mishing noi ni an chenga indo hnu lokatangin himna zongin anin thiar chuak deuh rengani Mariupol City Deputy Mayor Sergei Orlov chuan MSNBC hena mi sang khale zani velan thito ani atia Mariupol hi Russia sipai te chuan lak tumin ni kwa zet an hual bet towa building then khata chuan vurt labok nen inti lumna tur electricity te tuin tur tha te omlovin naw pang then khat chu dangro dang charin an thi ti ani mun then khata phei chuan ruang an phum seng lova ahu howa phumna tura siama an ruang chu an vok thi son phum mai to ni nan soi media then khata ruang an the lut lai hi mu turom nual bok tunkar ni lai ni ya Russia sipai ten himna zonga in thiar film du te ta na in ka hayang deuro re lo te siama tlan chuan hun an siam huna mi singli don te chuan jim to ta hualbe an ni na hun an chu san thei ti ria ta nia tuna Ukrainian mi pui mak ta doi thum don te chuan himna zongin an ram chenom Poland Moldova Hungary le Romania ram an lut to a chunga chuan nei to sipai ten lo dong songin EU ram chen khata refugee angin da an ni don ani US le Britain phei chuan Ukrainian tam tak chu an rama refugee anga lu an phal saka visa an lo siam thin ani kumsang khazakwa somli le panga hnu in do pui pani hnuwa Europe ram chunga ral tlan tam hun ber athleng me kani Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan Ukraine mi pui noi li chuang te chu Russia sipai ten hual chepin an seng me kin asoya chung te chu tuin tur tha le electricity an nei lova an tuin te chu ruwa tui in chunga tanga an lo do khol te an ni tin chung ho te chu Sumi Mariupol Enor Hodar Volhovakha Izium khuwa ni na soi
chu ti lain Kiev Kharkiv Chernihiv Sami le Mariupol khopui hual be mek te chu akha to kin Russian sipai ten rocket le missile mangin an kap deuh reng bokani Russia sipai te hi kumsang ni som palia Ukraine atanga an chu sak thut Crimea lama tangin tamzok an ron lu bel zela Ukraine sipai ten lo dang bok thin ma se Ukraine ram chung an ron lut thuk to hlein an soibok Kiev khopui po teng le armor vehicle nen hual mekin Kiev khopui atanga mel som pathum vela Russia sipai te chu mu zau tur anom to bokani Britain le Canada in Ukraine hena ral thuam pek bel leta British Defence Secretary Ben Wallace chuan British PM rol ten hena Russia chuan atumangotin Ukraine alain an hne mai lo wangin aral rel le bedan athak arinom tin Britain chuan ral thuam mangin Ukraine tran pui zel atum tia sila President Zelensky chuan US le NATO ram te chu Ukraine hena in do thlo na peturin angen cham chia Poland sarkarin Soviet Union hunlaya siam MiG-29 in do thlo na somni le paria jet Ukraine hena pek atumla US le Germany ten andrem tiri silo MiG-29 jet fighter somni le paria jet te chu US military base somna Ramstein Air Base Germany ya dalutin chumi atangin Ukraine da lut tura tiania Polish Air Force 10 MiG-29 fighter aya US siam F-16 jet fighter andongang tia Poland thutluk na lo siam vengot chu US Pentagon chuan arem tilovani Biden admin thutluk na hi US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Polish Defense Minister Mark Wilblezek nena aril fiato bokani British Defense Secretary Ben Wallace chuan Ukraine ngen na angin Britain chuan Ukraine nena mishing put mai thei tunlaya thlona ka thlak na chakle changkang ber Star Streak thajet maite Enlo anti-tank missile sangthum zaruk som pangale Javelin anti-tank missile sang ni pek le antum tia soi Hengral thuam hia zang khain mishing ten andara puin leya tangin thlona le tengte chual sam takin dar tu yang an chantir thein thir hlum le ka pathir ral tu thei chu ni puilaya vur tu yang main alwan ral tir theani Star Streak hi surface to air missile ni in ri a in ale thum zetina chaka metar sang saria thilom aka chuan mit khap kar lova deng fuin hetiang anti air missile zang khai mi pakhatina putnel nel thei hi British sarkar chawin alsiam chuaka Belfast khopui atanga siam niin an chuang hle nge ngiani tunchuma Russian teng le indo thlona tam tak an ka chia thei chan po Star Streak le Javelin anti-tank missile wangani Star Streak hi an ka chu hnu loka a warheads te chu pathumin a in chen dar zuya relo te a aka tum tak an basu trek choi mai thinani Gezi sompali le karit niin patlingin maniko kia puin thlona ka thlak na na tangkai hle Britain chuan Ukraine hi atan rum rut maya hemia wangin British mi puitele British Army tam tak chuan Russia ral lian do turin Ukraine ram anlut zut mai ni Masia British sarkar chuan an sipai army changlai te chu Ukraine chantura kal lo turin acha dan bo chiat na ni ati ve thung Foreign Enlist Act of 8070 angin mani sanhem ngai na wangin British Army ten ram dang sipai chanpuya ral lo do veringot phal anilova February ni som pakhat khan British Army ten ral do veringot khapna anti chuak to ani kumsang ni som pali chokhan Syria ramlal President Bashar al-Assad chu pai tumna wangin le IC South wangin alipo vela British sipai te hi raldo tura kal anluam to ni nan soi British Foreign Secretary Liz Truss chuan Sunday khan BBC palai nena Ukraine an tana an thlopla thu soin indo tura Ukraine rama kal te chu sarkar ti ni lovin animal du thlanna le thutluk na ni ati President Zelensky chuan khovel ram sanga Ukraine thlop du te chu democracy le zalen na veng him tura Ukraine ram chan turin alo som towa tuna hian Ukraine rama Foreign Legion Brigade anti mai chu ram dang mi sing ni donin anzom toinan soi Ukraine civil mi te poi Territorial Defense Force mi sang tam takin pein chung ho chuan Kiev khopui veng him turin RPG-7 anti-tank launcher daka dante an zir tluk mai ni President Zelensky chuan West ram te chu an mani tran pui thuai tura cha o chuwa somin engtika nge thutluk na in siam don NTU kanin do me khi tun hi Ukraine borua khar khi phuna ni arang thiang berin thutluk na han siamula ral thuam min han peteu ti in angen cham chi mai ni US le NATO ram te ro chuan Ukraine chu NATO ram ani silo wangin
Indo turin raldo mi sipai Ukraine tirlu antum lawani sum leral thomero chuan tranpui zel antum thung Poland khan an indo thlona somni paria Z MiG-29 jet fighter chu Ukraine hena pek lo tumpo ni se khoirama tangin nge athon luang chen khat chuan EU rama neutral ram Kosovo chu US thian tharam ni in Kosovo tangin Ukraine da lu ani an ring dewani Canadian PM Justin Trudeau chuan NATO ram to mekin Ukraine chu ral thoma tranpuina turin US dollar million somnga huin pui atiama PM Trudeau hian Romania le Germany ram to in German Chancellor Olaf Scholz nen po tunlai boru kan clear dunani NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan NATO ram somthum te chu iraldo turin anin peiti soin tuna NATO chuan indo thlona za somthum zet le indo long zanhi zet te anin ral rin tir towa NATO sipai sing level chu raldo mai thei turin anin buat sai to ni na soibok President Biden chuan NATO member ram te chu khoi an nia inchis khatpo melma ten andaya ni chuan NATO chuan NATO article pangana angin anti tur anti ang tin an chan le tur thu alo soi to ani Russia hian Ukraine cholo deu aram thenom tereu te panni Moldova le Georgia po avai matela arun sui ring tu anom bok US chuan Poland le Romania rama NATO sipai te ven himna turin Patriot missile batteries panhi da thar atuma hei hi thlona le missile ka thlak nam han ruani North Korea ramin South Korea le Japan ram te long range ballistic missile manga ka avau tele Israel le Iran Hezbollah ho te indo mai tura boruak so san lain Israel le South Korea rama alobun to chinani Bloomberg News le USA Today te chuan US Congress chuan lungrual takin Ukraine tranpuina turin US dollar tluk le dingon som pathum point paruk pek an remti ni an siaka Biden admin chuan Ukraine tranpuina turin US dollar tluk le dingon som je chu Congress ne na alo deal toa tuna Democrat le Republican ho te chuan Ukraine hi lungrual takin tranpuian duani heng US dollar tluk le dingon som pathum point paruk hi Ukraine ram mi pui tranpui ngai de tranpuina tur ni in US dollar tluk le dingon ruk point panga je chu defense atan big le ral thuam bung ruatan US dollar tluk le dingon thum point panga telanga US dollar tluk le dingon thumero chu Eastern Europe rama NATO sipai le ral thuam ti chakna turani yang US Congress sian government shutdown omlo Biden admin rotna angin US dollar trillion khat point panga manna tur an pass zinga Ukraine ram tranpuina tura telani Russia President Vladimir Putin chuan atum le ruam han lo kangotin Ukraine ni puite chu avau zamin an heta silova hewang hian hne na chan ngei tumin na sajoka sirukla anga be chiama tuklom nge atumemo atul chuan boruak tur chemical or biological warfare amhan shelo ring tu anom nuala tunhaya US chu Ukraine rama thi puk theina ral thuam chemical weapons biological warfare din tuma anron punon lea hei hi expert then khat chuan President Putin hian Ukraine run chung changa thiam ain chantir chopna thilti nan man tumin US chu boruak tur ral thuam siamna te Ukraine ramri chaklama din tuma anpu ani antiani hetianga Russia puna hi White House thupuang tu jen sakile US senior official te chuan thilnui zat thak tak le soyamoi lo thilani e Russia hian chemical weapons chuan lamin ral thuam hlom jok man atumna thilti tumna mayani anti sakani Chinese Foreign Ministry thupuang tu Zhao Lijian chuan Russian US an puna hi ron soi vele in China chuan angai thu takin angai ven hleani atia Chinese President Xi Jinping chuan Russia le Ukraine chu remna zunga do kan kil turin angena Ukraine an ru ne ro dem thua soi du lova US West ram te malak na diktok lo wangin Russia chuan Ukraine run ti in ngai dan ani ani White House thupuang tu Jen Psaki chuan Russia thilti vel dan le soi du dan chu thu diktok lo vordara Ukraine run thiam in chantir tumna thupuan zar mai ani atiani US and Ukraine chaklam Novosibirsk Oblast muna the State Center for Research on Virology and Biotechnology siamin zongshi le anthrax na nang chi le Ebola na nang chi zirchian na nein an soi vebok kumsang kha zakwa somria chaukan HIV AIDS na hi Soviet Union chuan US siam chuan na nangin anlo soi to thinani President Putin hian Siberia vurama biological weapon mun pui anei nan hriani Russia sipai te hian kumsang ni sompali chowa Syria rama President Al-Assad channa na
ISIS ral an do ti mai lo chu Indo na hun tak taka ral do an nei lova chu wangin Ukraine ram lo in buat sai thave tho khat chu an he mai thei bik lo ni in an nga ya ma se kum sang kha zakwa som ka pakhat chawa chechen muslim hel ho chenia region atanga Russia Federation atanga indan sual tu te beya chechenia khopui Grozny an bom chechep te kum sang ni som panga vela Syria ram Aleppo khopui po sihal le khochak ram chimbuk tual chaina niom fashana abom chechia mangdavin Ukraine po leilama anhe lo chuan Kiev khopui po Grozny le Aleppo angdevin asop chepse don lova an nga yani tun chuma Russian Ukraine runa wangin ways ram te chu an tang rual thalheya kan lo hlepa kan chiar tiang mai ani ome NATO ram te chu theito pin an tang mar zela kumsang khazakwa somli le pakwa US nuclear thazar hnuaya din North Atlantic Treaty Organization chuan hetiang renga tanrulna tha anlani ngai lowe anti hial NATO member ni khel tul tilo Europe rama neutral taka thin Finland le Sweden ram te point Russia thilti dan anenin anlung amuang zo to lova NATO zom hi an du to ni in France 24 News chuan asoi pul hnung bera Finnish mi puiza som nga le pathum zet te chuan NATO thazar hnuaya oman du to a chutiang in Sweden point Ukraine ram angmaya chan chaw dewa oman hlau to ti ani kumsang ni som pakwa khan US President Donald Trump chuan NATO ram hi ram ven himna sum tho tlem tin puan thua tel san daya alo wa ve deu ti to a chuti lai chuan NATO le US in kara chein French President Emmanuel Macron phei chuan NATO chu mishing thluak thito ang ani alo ti hial to ani kha tuna chuan Germany po an GDP atanga za pani chu defense budget da antum to a an chancellor chuan kumsang ni som ni le palia chuan German defense budget atan euro thluk le dingon za da aniang atita hial mai Turkish President Recep Erdogan po NATO October President Putin anen in chian thatak ni in NATO dulo Russian thlona ka thlakna thachi US dollar thluk le dingon ni point paruk man loi S400 le atum luya wangin Turkey le US West ram in lai china chemek po atidam thar le ta ni Turkey chuan Russian in do long Bosphorus le Dardanelles Strait ti puya kalvela khapsak mi atwa hei hi Russian in do long te chu an du in Mediterranean Sea le Black Sea ti puin kara an va vel arim to don lawani ma se tun haya Russian in do long ron to lu tero him taka an kir le an phalsak thungani NATO sipai thuam fam kima thuam US sipai zaruk chu Lithuania rama rukla military base F-35 fighter tenen in ring rangin anoma Russia ram jetanga mel somruk le panhi alha chawani NATO sipai sang thum le US sipai sang khati chuan Eastern Europe NATO ramte veng him turin an lut to bok Ukraine ram hian kumsang khajakwa somsari le pakwa Soviet Union ten Afghanistan runa US le NATO ten mujahidin ho te tanpuya Soviet anum chuak angin Ukraine atanga Russia anum chuak tura guerrilla warfare manga indonan kalpui ma ngem ti asia drilova Ukraine chu Afghanistan anga tlangram cheng sia le mujahidin Taliban howanga raldo shat khokheng an ni lo chuan Afghanistan ang em chu thlenglo tura ngai ani